Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu n'amakuru masha agezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane ni kwigenekerezo rya gatatu umukakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibikomeye kugenda bigaragara mu bice bitandukanye by'umwihariko mu nkengero z'igisagara cya Uvira aho kuri uyu munsi wa kane w'indwi igisirikare cy'u Burundi cyavumbuye ndetse bituma kibasha kuba cyagaragaza ko ari igisirikare cy'umwuga ngaha ubwo umuhari w'izasarangwa yageragezaga kwinjira muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira uko urugamba ruriko rurategurwa ndetse n'amakuru akomakomeye yarimo aratangazwa n'urwego rushinzwe ubutasi rwa FDNB ndetse nuko senderi ikomeje gufasha Fdnb akazi. Ngusabe rero ufyonde sabone turebere hamwe ibijyanye na decoye attaque infiltration iri gukorwa, turebe kandi radio deception ndetse na night ambushes ziriko zirategurwa mu buryo bwa silencieux. Turareba kandi bijyanye na radio antennas zikomeje kugenda zizanwa ngaha, turareba kandi bizwi nka defensive trench n'ibindi bitandukanye ndetse na ambush countermeasures zamaze gufatwa. Turebe kandi operation zikomeza philological ziriko zirakorwa, turebe kandi bijyanye na electronic warfare y'uburyo ihagaze, turebe n'ibindi bitandukanye. Hyonda rero sabone kugira ngo uyengere mu muryango mu karere w'abadahwema kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure ibashyikiriza amakuru atosoye. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo buramvuye. Uvira ni ntara iherereye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Kuri ngubu ni umujyi benshi bakomeje kugenda babona ko ibisaha yose ushobora kuberamo imirwano bitewe nuko mu mpera z'ukwezi gushize kwa ruheshi 2025 ibikorwa by'imitwe by'umwihariko w'izasarambwe zakomeje kugenda byiyongera cyane cyane mu marembo yinjira muri uyu mujyi. Nkuko amakuru adusamira abisigura, izasarambwe zikaba zimaze iminsi ziri gutegura igikorwa gikomeye cyo kwigarura utu duce dufite ubukungu ndetse dufite n'igisobanuro gikomeye kuri politike, ariko igisirikare cy'u Burundi Fdnb cyagerageje kwihagaraho ndetse no gukora ibishoboka byose. Kuri ubu turabwira amakuru akomakomeye ibiri kubera mu bice by'ahitwa Remera, ahitwa Kabindura, ahitwa Kidote n'ahandi hatandukanye. Fdnb ni igisirikare cy'u Burundi rero cyagaragaje ubushobozi ndetse n'ubunyamwuga budasanzwe mu kurinda imbibi z'ibi bice by'igisagara cya Uvira. Uko amakuru ariko aradusamira bisigura mu buryo buramvuye, hari gukoreshwa amayeri idasanzwe aho rero Fdnb yakiriye amakuru agaragaza uburyo ki izasarambwe zashyize imbaraga mu gukoresha amayeri mashya arimo infiltration kwinjira rwihishwa. Izasarambwe ziri kugerageza kuba zakijirije zikamera nk'abaturage biciye mu bice bitandukanye by'umwihariko mu mashyamba, bivugwa ko bari guca mu ishyamba ry'ahitwa Mugaja. Bikagaragara ko rero bambaye imyambaro ya gisivili kandi bitwaje intwaro zoroheje ndetse n'iziremereye basambuye. Hari naho banyuze mu nzu z'abaturage bashyize intwaro ibizwi nka weapon caches. Mu gihe rero biteganya ko bagomba gutegura ibitero mu masaha y'ijoro, ariko umugambi waburijwemo. Biravuga ko hari intare zasarambwe zafashwe matekwa zifashwe n'igisirikare cy'u Burundi ngaha mu gisagara cya Uvira. Nubwo rero nta rwego na rumwe ruremeza ko abari abarwanyi bizasarambwe, dore ko n'izasarambwe zitaratanga amakuru zivuge ko ibi byaba ari ukuri. Hari kandi gukorwa ibizwi nka decoy attacks aho bakoresha abarwanyi batarenze 5 bambara imyenda isanzwe bagatera grenade z'amoko atandukanye ku birindiro bya Fdnb, mu gihe rero bagenzi babo bategerereje ahantu hatandukanye batanga amabwiriza yo gutabara mu buryo bwa kijyambere. Ibiro ni bimwe mu byagaragaye ko Fdnb yamaze kuvumbura mu biriko birategurwa ndetse birananononsorwa n'izasarambwe. Hari kandi gukoreshwa radio deception kubeshya hakoreshejwe itumanaho, aho izasarambwe zashyizeho uburyo bwo gutuma Fdnb yakira ubutumwa bujijisha bw'umwanzi. Bagakoresha radio zoroheje nka boyfing bashobora kuvugiraho mu masantimetero 3,000 kugira ngo babashe gutanga amakuru atari y'umwanzi abashe kujya mu bice bindi, maze aho bateganyije abariho bajya babikoreye ubushake kugira ngo bumve ibyo baganira kuri radio zabo za gisirikare, ariko mu by'ukuri atari ukuri, ubwo bagamije kugira ngo bagire
ibindi bikorwa bakora. FDNB yemeza ko izasarambwe ziri gukoresha uburyo bukomeye bwo gutwara amakuru, bikaba rero bigaragara ko izasarambwe zamaze kugeza drone z'ubutasi muri Sud Kivu. Hari izo babonye zifite ubushobozi bwo gufata amashusho nijoro infrared, zikaba rero zigenzura ibice bitandukanye by'igisirikare cy'u Burundi. Biravuga ko rero kandi kuri ubu ngubu Burundi bwamaze gutegura uburyo bugomba kumanura izi drone. Hari kandi uburyo buzwi nka ray antenne zitumanaho zashyizwe mu misozi yitwa Remera, Muganzo ndetse na Musumba, zikaba rero ziri gufasha FDNB guhanahana amakuru hagati y'abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ingamba FDNB yafashe nizi zikurikira, harimo counter insurgery. FDNB kabakoze sweeping operation, gukora isuku y'intambara muri ahitwa Katwiguru, ahitwa Kidote, ahitwa Remera. Hakozwe ibitero bikomeye byo gusenya ibirindiro by'izasarambwe, ariko amakuru dufite ubu ngubu nuko bitabashije kugera ku ntego neza, kuko izasarambwe nazo zari ziryamiye amajanja muri aka gace. Hari gukorwa kandi ku ruhande rwa FDNB bizwi nka defensive trench, imyobo y'ingabo, aho rero hacukuye imyobo ya gisirikare izwi nka fossors. Ni imyobo rero y'amabanga zari gukoreshwa mu kurinda ibirindiro bikomeye, aho FDNB yabitse ibikoresho mu bice bitandukanye, by'umwihariko mu misozi ikomeye iri mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. FDNB kandi iri gukoresha ambush countermeasures, aho rero bivuga ko FDNB yashyizeho patrouille z'ijoro, bafite ibikoresho bikomeye birimo nka thermoscopes, bikaba rero bibafasha kumenya umwanzi utagaragara n'amaso akabasha kuvumburwa, aho bivuga ko rero babasha kubona neza ibiriko birategurwa mu birindiro by'uwo bahanganye. Hari kandi biri gukorwa bidasanzwe bizwi nka physiological operation. Izi rero ni intambara z'ubwenge ziriko zirakorwa. Kugira ubyumve neza, ndakubwira ko FDNB yagiye itanga ubutumwa ku baturage hakoreshejwe bizwi nka leaflets, impapuro zasakajwe mu masoko ziburira abaturage kwitandukanya n'inyeshyamba, ndetse no gutanga amakuru ku muntu uwo ari wese bakeka ko yagira uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano. Hari kandi gukoreshwa military radio, aho rero biri kuvuga ko muri Sud Kivu radio zihari, ngira ngo hari radio muzi zitandukanye ziri nga muri Uvira, ziriko ziratambutswa amakuru ndetse n'ibiganiro, igisirikare cya leta gitanga amabwiriza abaturage y'ibyo bagomba kwitwararikaho ndetse n'ibyo bagomba gukora. Intambara y'ikoranabuhanga biravuga ko kandi ishobora gutangira, ikaba izwi nka electronic warfare, aho rero izasarambwe ziri zakoreshaga ibizwi nka spider link kugira ngo zitambutse itumanaho rya FDNB. FDNB isikoresha ibizwi nka jammers, ibikoresho bica imiyoboro ku mirongo y'umwanzi. Bivuga ko rero kuri ubu ngubu hari aho abo ku ruhande rw'izasarambwe bari kugera bakabasha kubura network, bigizwemo uruhare n'irikoranabuhanga rya jammers FDNB yamaze gutangira gukoresha muri ibi bice. Nk'uko amakuru adushyikira ngaha abisigura, biravuga ko rero hafashwe abarwanyi uyu munsi bagera kuri 6 bizasarambwe, barimo rero n'umwe mu bari bashinzwe ubutasi mu bice bya Uvira. Nk'uko amakuru adushyikira ariko arabisigura, biravuga ko kandi hafashwe imbunda ya RPG set PKM, byose rero bikaba biri mu birindiro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi nga mu mujyi wa Uvira. Nk'uko amakuru atugeraho abivuga, FDNB ikaba yahaye amabwiriza abasirikare bayo bihariye bagomba kubahiriza ibizwi nka rules of engagement, aho bagomba kugaba ibitero gusa iyo bibaye ngombwa, kwirinda gushora abaturage mu bikorwa bya gisirikare ndetse n'ibindi bishobora kubashyira mu byago, ndetse babujijwe guhohotera cyangwa se kugira umuturage baka amafaranga, kuko kugeza ubu ngubu bashinze barriers zitandukanye mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hari kandi gushyiraho imbere civil military relation kugira ngo imikoranire myiza y'abasirikare ndetse n'abaturage ibashe kugenda. Civil military relation bikaba rero bivugwa ko bizashinzwe umusirikare ukomeye u Burundi ufite ipeti rya kapiteni, nawe yasabwe ko agomba kurajya aganira n'abaturage, maze abasirikare bakibonwamo n'abaturage, igisoda kikabasha kwakira amakuru ayo ari yose ashobora kuba yahungabanya umutekano bakabikumira hakiri kare. Mu yandi makuru ahari nuko izasarambwe zigomba gukoresha intambara ya guerrilla. Biragaragara ko ibi byatanzwe cyangwa ari amakuru yatanzwe n'abafashwe bivugwa ko bakorana nazo, aho bivugwa ko bagaragara ko bazajya batera bagahita basubira inyuma. FDNB yongereye kandi bijyanye
na counter ambush tactics, street movement, night recon ndetse no gukoresha infrared scopers kugira ngo babashe gukora ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Fdnb bikaba yaratsinze urugamba rukomeye rw'izasarambwe rwari rugamije kwinjira mu nkengero za Uvira, umutekano ukaba waragarutse mu bice bya Remera, Kavimvira ndetse na Shanje. Muri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko bagomba gukora ibishoboka byose, aho mu butumwa bukomeye bwaturutse Kinshasa bwagira bwa buti turasaba kongera abashinzwe ubutasi recon teams ku mupaka, gutangira operasiyo igamije gusukura ibice byose byegereye Uvira ndetse byaba ngombwa tukinjira Bukavu. Ni mu gihe kandi bibasabwe ko bagomba gukora ibikorwa bikomeye bigaragara ko begukanye intsinzi bakagira ibice nabyo bisubiza nk'uko amakuru makuru akahari abisigura. Hagati aho izasarambwe zashyize amakuru akomeye agaragaza ibyatumye ibiganiro byayo na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo idoha bidakomeza. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ryatangaje ko mu gihe cyose bajyaga mu biganiro byabahuzaga na leta idoha basangaga abahagarariye leta bamaze nk'abagiye kungurana ibitekerezo kuko batabashaga kumva ingingo yo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara. Byatangajwe mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku igenekerezo rya gatatu Ruheshi ku igenekerezo rya gatatu Mukakaro umwaka wa 2025. Umuyobozi wari uyoboye itsinda rya AFC mu biganiro by'Idoha Benjamin Mbonimpa yavuze ko igihe cyose bageze muri Katari biteze ko bagomba gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano, ariko leta ya Kinshasa ikabitera utwatsi. Ati Kinshasa yihitiyemo umwanzi imwita u Rwanda, nyamara ibikorwa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibirebana na leta. Ikibazo cyacu ni cy'abanyekongo, tuvugana na guverinoma ya Congo kuko ibiganiro byonyine nibyo byakemura iki kibazo, nibyo byazana amahoro, ariko abayobozi bose ba leta ntibabyumva. Mbonimpa yavuze ko igihe cyose baba bari mu biganiro na leta ya Kinshasa ibitegura ibitero byo kugaba mu bice bitandukanye byigaruriwe n'uyu muhari w'izasarambwe. Ati ikisangani hari abacanshuro bo muri Colombia n'abandi bo muri Amerika nabo bategura kugaba ibitero. Yahamije ko umwe mu bayobozi ibiza wazarendo abamayimayi n'indi mitwe bahawe drone n'intwaro ziremereye bashyigikiwe na leta ya Congo ngo bisubize ibice bitandukanye bambuwe. Mbonimpa yatangaje ko mu gihe bageraga mu biganiro Doha abahagarariye izasarambwe berekanye inyandiko zigaragaza ubutumwa bohererejwe mu gihe leta ya Congo nta cyangombwa na kimwe bigeze bagaragaza. Ati ntitwumvaga ukuntu twaganira n'abantu badafite ibaruwa ibohereza. Iyo twazaga twerekanaga umuhuza ibaruwa y'uwatwohereje, ariko bo bazaga baje kuvugira guverinoma ariko nta kigaragaza ko boherejwe, bazaga nk'abantu baje kungurana ibitekerezo. AFC ivuga ko mu kiganiro cya mbere cyari kubanza gusinya amasezerano yo guhagarika intambara, ariko leta ya Congo irabyaga. Guverinoma ya Congo mu bihe bitandukanye yagiye yanga gusinya amasezerano yo guhagarika intambara, nyamara ikajya mu bitangazamakuru ikavuga ko M23 idashaka amahoro. M23 irahamya ko kuva muri 2025 yatangishaga inge ku nshuro 5 ari icyemezo cyayo bwite, mu gihe guverinoma yayo itigeze ikora ibingibi. Ni mu gihe rero ibi bikomeje kugenda biba benshi mu bakurikiranira hafi bijyanye na politiki yo mu karere bavuga ko bidashobora kuba igisubizo ku mahoro, kandi ibi akaba ari ibintu bigoranye. Reka rero dukubita amaso ku ngingo zikomeye 8 izasarambwe ziriko zirasaba leta ya Congo kugira ngo amahoro ndetse n'ituze bizongere bigaruke. Nkuko rero bigaragara kugeza ubu ngubu nuko bikomeje kugenda bigaragara ko ibiri kuba harimo ibishobora kuba bizaba bibi cyane. Ni nkuko harimo rero kandi kuba inteko nshingamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu byo basabye igomba gukuraho umwanzuro yatoye muri 2022 ukumira leta y'iki gihugu kugirana ibiganiro na AFC yise umutwe w'iterabwoba mu kwirinda ko mu gihe haba hari amasezerano yasinyirwa idoha inteko yayagaragaza nk'atemewe. Icya gatatu AFC yasabye ko igihano cy'urupfu ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwakatiye
abayobozi bakuru bayo cyavanwaho ndetse inyandiko zo kubata muri yombi bashyiriweho nazo zikavanwaho. Ikindi bagakurikiranwa mu nkiko byo gukurikiranwa mu nkiko bigahagarara. Icyakane nuko abantu bose barimo abasivili n'abasirikare batawe muri yombi na Kinshasa bashinjwa kuba mu itsinda rya AFC izasarambwe ahanini bitewe nuko basaba kuba bari basanzwe bafitanye isano n'abagize iririya huriro cyangwa bafite ibindi bahuriyeho nk'ubucuruzi bahita barekurwa zako kanya. Ikindi nuko ibikorwa byibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda nko kubatoteza, kubagirira nabi ndetse n'imvugo z'urwango ndetse no kubarya nabyo bihagarara. Leta ya Kongo kandi yasabwe koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Ikindi ikongera gufungura amabanki mu bice bigenzurwa n'izasarambwe kuko icyemezo cyafashwe gikomeje kugira ingaruka ku baturage batuye muri ibi bice. Ikindi nuko igomba gusubiza imitungo y'abayoboke ba AFC yafatiriye ndetse ikanatanga indishyi zo gusana ibyangiritse. Icyanyuma nuko hagomba kubaho gusinya anari amasezerano n'ihuriro ndetse bagahagarika imirwano. Kinshasa rero ntiratangaza niba izashyira mu bikorwa ibyo uruhande rw'izasarambwe rusabwa, ariko benshi bavuga ko mu gihe ibingibi bitakorwa amahoro kugira ngo agaruke mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bigoranye, kuko basanga aricyo cyakabaye kiba igisubizo gikomeye cyo kurangiza ibi bimaze iminsi byibonekeza ngaha mu buseruko bw'iki gihugu. Ni mu gihe andi makuru akomeye nuko impuguke za Loni ziri gushinja Uganda kuba inyuma ya Colonel Innocent Kayina ndetse na Thomas Lubanga. Nkuko bigaragara intara y'Ituri ikomeje kwibasirwa n'ihohoterwa rikorerwa abaturage hagati y'umutwe wa Codeco URDPC Coopérative pour le développement du Congo ndetse na Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais n'umutwe witwaje intwaro wa Zaire. Ibiro bikaba bigaragara muri raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye zinashinja igihugu cya Uganda kuba inyuma y'abayobozi b'inyeshyamba barimo Colonel Kayina na Thomas Lubanga nabo ububuye intwaro muri Ituri, bakaba rero bakomeje kugenda bahungabanya umutekano ngaha. Iyi raporo y'ibanga rero yagarutsweho n'ibinyamakuru bitandukanye ku munsi w'ejo kuwa gatatu kwigenekerezo rya 2 Mukakara umwaka wa 2025 igaragaza ko umutwe wa Codeco URDPC ari wo nyirabayazana w'ihohoterwa rishingiye ryinshi ryabaruwe harimo ubwicanyi ndetse n'ibitero byagabwe ku nkambi zabakuwe mu bizabo. Raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni iragira iti abayobozi ba Codeco ndetse na URDPC bananiwe kwizera inshingano zo gutanga ibisobanuro kwihohoterwa rikabije rikorerwa abaturage. Biragaragaza kwihanganira imbere iyi myitwarire nk'iyo. Imiryango yose yakomeje kwibasirwa no kwinjiza abana mu gisirikare ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku makimbirane ariho byombi bikaba rero bidashyirwa ahagaragara. Nkuko rero izo mpuguke z'umuryango w'abibumbye zibitanga, kohereza ingabo za Uganda kurya y'imipaka yabyo byakajije umurego mu ntara ya Ituri. Bavuga ko kandi ibi bikorwa bya Thomas Lubanga na Innocent Kayina bigaragara nko gushyigikira nk'uko bishyigikiwe n'abayobozi ba Uganda. Raporo iragira iti kuba Uganda yarohereje mu buryo bumwe ingabo za UPDF mu turere twahitwa Muhagi na Njugu muri teritwari ya Ituri bizakajije umurego mu mvururu kandi bishobora guteza amakimbirane ashingiye ku moko. Thomas Lubanga ndetse na Innocent Kayina, abantu babiri bafatiwe ibihano, buri umwe yashinze umutwe witwara gisirikare na politike bagamije kurwanya guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bombi baba i Kampala aho kubaha ikwabo n'ibikorwa byabo byemewe n'abayobozi ba Uganda. Raporo yongereyeho ko Codeco URDPC na Zaire bakomeje kugenzura ahacukurwa zahabu muri teritwari ya Njugu ndetse n'ahitwa Muhagi muri Ituri. Bati bamwe mu bagize inteko nshingamategeko mu ntara ndetse no ku rwego rw'igihugu bagize urare mu bikorwa byo gucukura zahabu mu buryo butemewe n'amategeko bishyuye Codeco ndetse na URDPC. Zahabu icukurwa mu buryo butemewe n'amategeko muri Ituri yakomeje kwinjizwa mu buryo bw'amagendu cyane cyane
inyuzi Kampala. Mu kiganiro yatanze mu kwezi gushize mu muryango w'abibumbye ushinzwe umutekano uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Madamu Bintou Keita, nawe yamaganye ivuka ry'imitwe ibiri yitwaje intwaro mu ntara ituriyobowe n'abahoze ari abayobozi b'inyeshyamba ebyiri ndetse bahamijwe ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasira inyoko muntu. Ni nuko dusoje cyo ndasabone dukomeze kubana nga twibanda ku nkuru zikomakomeye zirebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakuru ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.